Ase. Yamu akwa baby me Adom TV Badwam na uguso ehwe no wa titru afei na odi afide na to ha na seda ye odia eda mo ase papa de edu so no eye de obon krata na online stories no so no so 5:30 de ni abase Badwam nkwanshen sembeba news no beba ti ebe ko break itu e bi ni asaba abegina so ye wie pe akudie mu nsem erikese du bodi beba na afei health tips 5 minutes bia joada de ko si fiada wiki mu nyina nkomo no peptic ulcer so me do futie bi na hweade efiri mu ye wie ene Wednesday sister Sunday bi oye guy odi ahosepe bebro na fe nkomo ba ko mienu bi bewura mu ansana owura asante krobia omanhene ono so de mpense bo no atwoso ti sa na dwumede ne tie ko so mo afide ne na ha de bia na wa obehu se ampa ahwehwe bia na oba Adom TV no o se eye le Dedase, me mo ache mo akwa bebe me na. Me josuna yi Richmond na ma me buofu anopai. Me tiki cows sa. O mo ko inauguration. O mo no mo be tiki cow. Me ko fe ya. Kanta man to for shoe ya mo dey talking about. And also. That's Richmond. No. And I say BT because I fugu. Tuesday politicians say ba mo tiki cows say talkings. Who can come out talkings? They bomb was no. I'm wondering whether camera talkings that's all. Empaboa na anwe. Am to let asia na ngasa. No, they say we dey we na otiye sata do hu dey. Ye dey bo anim bot as actually no. E dey wo no. Why ba say ebi ni obi. Ebi ni ho. Onko kuma sintia. Oko force liar. Talkings. Also ko de bia woni ho nko ho so oh mama nchire mu se wa call dia na manu aye me ene wa kan se wo kan o sama me feedback we ba no ntira ho no so mfa banchi ene ya bi start practice over banchi ena so onka banchi na onfa nshina tade no ye se ko fori chen wa na o chen so oto no de na mane te se de se kan e twaw unze ko fori ato na tade a na de okọ America de o sheshe sa ayi bi nti no ta nya ye che obia wada no sesa na esesa enso san mo hye whether it's sun necessary in the enclosed areas of from fire harder than the whether we no be as a who ni will be ni basa bisa so but ni na ebedi bronya ni nyina nkombra na se 14 na bedi bronya ubedi bronya bedi bronya just that this time na constitution amane ni e ni bedoso any problem ebia nkwanu ho nkwan de ebedi nkwanu ho de ebedi ti se kwansuso amani o ebedi wo so de waso ma no ti se de certificate na ho eno ani ebedie beti obi asomuti metia o o church member ba go de bia order binim se de bia mo o de se kra ka so bi o se of chief no che of chief church member de bia order de bia ye ko ba bia order minim se kwa practice na mu ye de bia to bia so beda wa bre how much sorry enya obada ben it's not for the week no obada ben na me tell say how much sorry it's not for the week de bia say na me ya Adom ni sorry be jira anya better say so start yenje you know still ontimi adjusted to the system but e dey befa enye better e bot three ho na who said nana ye de no also sorry daily guide dey be share say that pay and na December dey toss you edunwotwe alpha monte so that 31st on the captions captions no be believe captions in crossover jump into dekeke you know obia the pimpim on sa swim into you know dance into walk into bibia baby ali na 25 ba be chato so what I say ti ye danyame ase ne kurenie from January to December and now no pay me no ka say a lot has happened but onyame abo no fie for ne wadofo ho ban o fa na se de dia enye possible daily guide say EC ballot boxes ade mu kan na me de minim se na etie ya si school dan ade na intimacy it be say the Ghana sika na sa akosi ti be de akwa it ye gina fa akosa sa we so nya akora o ani we nya akora be ko be mamu aye to no pono basa na e ha dwen EC ballot boxes set on fire at Kwashiman School. Hey!
ti abato bia ye nchiro bia ye ntwe bia so na ne omana sisi sa na etu atwa ne asaba ne esa we the NCC forward me mboro ne asa reset ne esa akosa sa ne ye hu ye si e pempuntu de bia da aban e bia ba de ba kwa me ka che aban na wa ba onye magician no yenso ye mindset no so ye part of it adwene ye de eshi aban no because it's actually John Dramani mama ne krepa say ka ono nko a bia nka obase ye the next step ba omo obe appoint omo ne nipa oni ye bi di dwuma no ya so no adwene no it is as I said yeah let's not expect any new thing from any new person because you're part of the contribution bit mama Ghana to the next level but kura aban sisa nipa bitimi dwene say aban we ni modimo no enhwe ase kura ye dey aye say from 1982 the NDC was so adodo na empire wo MPP someone am say MPP was so NDC was someone am say ti someone am say nkwanti ye twa ma wo kɔ ne epian ba fam any retete ho Daily Guide anim say Nana outdoors new foreign affairs complex foreign affairs ministry no wona si bia sonko kama wona edibidi won juma afeso abrantie bi nam ade de minim de enti ade bi yi self de ni nkofo o se obem adwuma Ghana forces bem adwuma immigration bem adwuma police o de gigi amanfo sika de grind ono kwa de mani ehun so o de protocol de nam enti oba ho afia o me na unim me de me we na member no wa just cannot enne obi yi 10,000 free ni sika mpa dipan ko no yo de for those wa kwagije musia 2,000 1,500 3,000 and o de agba no we de hope so be nya adwuma ye say o scammer enne ya so no mu. Any man say Parliament House delay in 3-month budget approval threatens transition. And they don't come and say, "I'm on 4 months. I'm saying, "Crate, so I'm saying, you do me the we pay your dear." Any amount mobile bemu, the most more pensions, no. You don't know what pepe. Republic Press. Ballot boxes go up in. Hey. Maybe I think they'll see a ton of fufu. Hey. The one say ballot boxes are she more papers and they are very kind. Yeah, said the other man so banze. Be na afenu baako no. O krata chese ya kikawie de adu ha. Na ofufu. E no na ya na. E man chinu ane ba no. E o ka no we nyina twe enko akire. We ase ye bobra ko yanim na de mo twe asie. It's so shameful. We u behwe ho kanye kuma. Because ukosi edani mu nyina no. Unya obi a ebe mfo baka se bia se de janesi ahye yen se ndwiri nyina. Na kwam na we edime nko plaster mu. Ase edwiri. Because I week, I day Jack Cannon on who then a beba form. Now, once Obeka is a Western Eastern. Yeah, to about yes, she a whole your friend say sheety, they say, I like ballot papers. Yes, she team, you know. Oh, yes, she because they're who about them and who cacran in your kuma. And yes, I we say. It is so, it's can't be. Eh? But yes, I am penny for. Uma yenye die mpani nti wo pani na wo yesi na so okoto sa akran so yesa wetimi atia akra na ya to aba wie wonto ho ase bibi enkoye yenhwe de ebe mante ase no aye adwuma dan se ye be bibi ati sei miwa ye de etwampoa e wa man bi so ya to aba everyone news no kwa na ehe kwa Zambia o makoto aba ewie opposition ebo enyo so basa me de kokot ye de yanko ama ye de ye example church other African countries na fe ube wi akire ade abeche na daily simu ya sheha no sa na sa na mo se gu o man yu hu fi nti yasere ne de mu a de akoso bi enko de ya nyambedom aboa ye mfie nan beba eba said the presidential no ye tu ne bum nti achinyu ahye obi ama ho sa na parliamentary no so no munkonko tu ne bum nti no the difference na clear oh dan say be yakitwa bi 1,800 400 and also no be kasa bebi mama me ti de wo kana se but say parliamentary no so obi kra enti the fair titles MP3 me problem me ti no as ba me kire say si ya tu ne bum like who say kasa bi ya so ebo apayo wo so odi nkugu obefa kwan bia so aba hoye e de aba ne tietie nyina se ye ntie ho free sa ne ye ne ho nanya ne ye aye papa. You know, the new publisher say Mahama declares zero tolerance for corruption. I know the aban bia ba. Menye sure say now was president Obeka just say meso so ayeketa nhyene prayer so. Nemum aka
anamontuo ne ye ne be kire afeni manam say Ghana is not broke. Finance Minister Eka say NDC taking over a strong economy. Say Ghana e hon chire yesa. Isi kase mon tutu ne say a page ni mu. NDC member kan chire say o mo ba na Ghana kapre kure ni o hon chire do da bi. So o mo be fa eya akonwa sika e wo ho yie pa. The new center say economic recovery gathers momentum. Finance Minister Negusu Kasa so isi kase mon tutu ne say no kono de bibia nam ne kwa so kama pa. Afei Kumasi resident Kumasi nsu ho asema kwa atwe say bukotata Ghana waterfall kotata omo no mo say no say na say dey na mo su no de beti bia mo mo nyai mo amasem dem say omo guso omo eya no baba ya asomdwe beba na nra ejato no say no Kumasi race course fruit fo no ho ejato ho watermelon grapes apple posto bia na ese wo ahyebrebe eso mo me hwe hu yi yo fruit pa na boarding grapes nya bete ukona akoto ketewa bi kura 30 Ghana so a whole grapes atimi ahye de kawom na apple no kura nya bete na apple no mienu ba ko 7 cedi kese kakre wom 8 cedi ezi so tofo a kekabom na hwe ni nyina ye ka watermelon ni nyina hye meso mo me nyina ye wura season we mu ye opebre ti anya careful ye deda dwom ni ade wonu ade hwe ye uwie a ija no dum ni ye wa udum wie afansa wura mu hwe se be hye wana anso wo de no se dum kra mo me mo ye ho ban na den sa japade a hye o de yes e na build a day ni nyina kọ amfa bi kra normally omo pon odwom nso a ebi mu gya no ho ebi ana ade asa ti ade chia na o de sika no be kọ bank ese ni nyina ahye ti ese ya emu oya an shibre bi asa afia wie ye ebetua fees na basa ti we de monka fra ne nyina ya hwie hu ye na emu oya abra mi ntwa wa no message ejina so bi enipa 524 January to October Kumasi like Ashanti nkwano Efrim akwashia ti yesre umianto yebo and they say pa okay kaso so afi kwa de abato no nsem ekojo kwashia bia si ho ye bi ngura na wi ye honom no and wakeka si ania dia be du honom no ti anu ni yesre sabe me 4:30 wo ba ya wo hu nipa but ene nipa no wo kwa so class na ba ti ya besere yanto ye boko because nipa na ye ka na no wo twen o ma ya oni ba bia akọje se ka no a mo me nkọ no boko na ede ya abo achechede ede ya ba bia wo ko bia wodru na yemfa obi ankọ yemfa obi amra pabra na dem se mo nsem ka amasama nkwa no so wonso ho adani futuro nko a omo fa so ni nguso nguso be ya se em se contractor no kra free so ya to aba ni we kwa no obi ahu ba bi o ti se sa na tie de a yesre na nipa be free amasama beba na nani ayi ne eyebrow ni nyina ada ne brown futuro ne dooso ni achi nwi no ni nyina ba bia fita akra de ha ho hye em so o mo hye fita o mo be hye ayi coat aguso no mo dru krom o mo wrap pepa o mo okay so you contractor no adwene mra so se because na me kwa me hu se o mo de isu guso but isu nguso dia e be hard e be ti se dry no anointing o me mo futuro no edoso ye fa nwie wo korela ni mu okay anointing the fine doso what my headlines am here power yes because health for Western said 96% of cholera cases no omo ehunu say food vendors no on tonton vegetables no ni ade mesro emfa komani brain di aduane bia keke because who say aduane no mo tonton na mo amunti mo ko na mo ko ye mo yiye say o yesi ana so yesi owi a ne nsakora no the same thing yeah seriously kwaba de samo ba so ka so abonte aduane de nyam ne hu ye bobo ya ne yi ani o tini hwini mu asa de abeso bi de abo misiro wano pa o jonso pepa na to tese wonwona but eja remove o ye de no ana de but yam hwe hu ye enu ti na sanitizer no wo ho my dear Mummy and try. Oh no, we move. We move. Yes, yes. Ne kura koko sigata one in as. And one year pay. And watching what is sigata? Diana Garris sigata.
na nwanwa omo man ne shepe wodan mu ya ne nkoyi wo be vie na ade na ne nkoyi ba ya sremo sanitizer na ya hekitu bi tu hwe so wakọ washroom aba yiyi uhini mu no ya de ade wa hwe won saka kra maye na no ode ba no kwenye omo kuye pa o ama ni nhuni e me ko anya fe why we dey anya say e ba but we mu anya ke family bi atras o mudi breakfast it dey here no facha me pa emre no so asum no problem but kasi pa from daily graphic anima o himpon kasa yagbongro say yeru mama me siraw jedimpa wa baidie jedimpa ye bibi me mo odin biribi ada say na president mama we nti ono so asmo dia to dwan wada mo ye si han comfort me mo official pa fisa say na nkwan hodin gu so ete ho anati wanso mechia wanopɛ wo nan no a kafra be fan wanyini ne de mi se kakra bi bape na ye de ho me se Stella Boatin Jan nyame nhyira oba fefe mechia mu nyina mre so be ma mu nyina afihia pa baako ye kɔ ye rekesi de bodi aye krado to aso health tips no pepticals ye tie bi na emmo ye wi sister Sandy beba na ye di nkomo baako mienu bi na fe o man hene so atena se de pensem mo na bro no ne Badwam no so ahwe Yakwaba.